1, 7, 8, 13, 7, 6, 5, 6, Učim cijeli život. 10. Iako je zakoračila u 7. desetljeće života, virovitička umirovljenica Antonija Šerer uči strane jezike, glumi u češkom virovitičkom kazalištu, piše knjige i putuje. Više o toj zanimljivoj virovitičanki koja uči cijeli život, druži se s mladima i ne priznaje godine, u prilogu kolegice Dubravke Vukoja. Za mene ne postoje godine, samo osjećaj i želje koje nosim u sebi. Razmišljam mlado, družim se sa mladima, bilo da su to moji unuci, virovitički srednjoškolci ili studenti. Učimo jedni od drugih. Ja uvažavam njihovu informatičku pismenost i ja stalno učim, sada aktivno češki i engleski, a mladi vole poslušati moja životna svjedočenja o povijesti Virovitice kada su još njezinim ulicama vozile konjske zaprege i kada se je govorilo na mikeškom, zaboravljenom autohtonom govoru ovog područja. Sve to želim sačuvati i oteti od zaborava, ostaviti u nasljeđe modernim mladim generacijama Virovitičana, kaže gospođa Antonija Šerer, zato pišem knjige na izvornom mikeškom, a u pripremi je i rječnik. Toliko volim život, toliko imam različitih aktivnosti, brinem o staroj bolesnoj majci, plešem, glumim i recitiram, da jednostavno ne želim i nemam vremena razmišljati o staračkim bolestima. Pred menom je, kaže gospođa Šerer, još toliko planova i putovanja, nadam se da će mi Bog ispuniti molitve da si ostvarim sve aktivnosti koje sam se isplanirala u ovim godinama, kaže ova zanimljiva virovitičanka, a njezin život zapravo je posebna životna knjiga, dio nje je podijelila i sa nama, a počinje ovako. Trgovačku školu sam završila iz razloga toga što nisam uspjela upisati ništa drugo u ono vrijeme. Išla sam u Bjelovar na prijemni ispit, ja sam htjela medicinsku upisati, htjela sam daleko dogurat, ali nisam uspjela to upisati iz razloga nacionalnog, kako da to kažem, što nekad nisu mogli svi upisati sve. Bilo je važno biti podoban, a ne sposoban. I nakon toga, kad sam se zaposlila kao prodavačica, nisam bila zadovoljna time, pa sam išla neku večernju u Bjelovaru, tu sam za VKV završila, pa nisam ni time bila zadovoljna i to mi je još bilo malo, pa sam upisala na Pravnom fakultetu u Zagrebu za upravnog pravnika i to sam završila i stalno nešto završavam. Trenutno učite češki jezik. Učim češki, učim engleski, učim malo mađarski, učim njemački od djece i ja bih sve htjela savladati. Ja bih htjela i indijski i tamo arapski i mislim, ne znam, to mi je jako zanimljivo, jezici, gluma. Češki učim radi toga što sudjelujem u njihovoj divadelnoj skupini. Glumimo. I volim to. To me sad u najnovije vrijeme jako zanima. To i pisanje knjiga. Vi ste u duši zapravo jako mlada osoba. Nedavno kada ste bili u Indiji imali ste tako jednu malu nesreću. Malo ste povrijedila čak vratni dio kralježnice i vaša djeca su vam rekla, kažu mama, tijelo ne može više pratiti mladi duh. Međutim, vi se ne date. Da, djeca kažu, mama, daj uspori malo, pa tvoje tijelo više ne može pratiti tvoj duh. Nisi ti više mlada kak si nekad bila. Ma mlada sam toliko koliko sam u srcu mlada i koliko se osjećam mlada. Ovdje pred nama su vaše diplome, ovdje pred nama su i knjige. Dakle, vi i pišete. Što je to u ovim knjigama? Jedna se zove Licitarsko srce, druga je Pronađi radost u malim stvarima. Ali je zanimljivo da vi pišete na mikeškom. Na lokalnom govoru. Lokalnom dijalektom. Ove prve knjige, prva zapravo je pola je napisana na tom lokalnom, ali to je 9 km od Virovitice, to je govor lokalni koji se prožima sa tim mikeškim, koji je nešto poprimio ovaj od ovoga, onaj od onoga, znamo da je mikeški govor primio od okolnih mjesta, od ljudi koji su dolazili iz Amerike, ima turcizama, ima germanizama. Da, dobro, to je prvu knjigu, sam polovicu napisala u tome, priče iz mojeg djetinjstva.
A drugu knjigu sam cijelu napisala, a sad treću pišem pravo na čistom mikeškom. To su priče uglavnom. To su uglavnom ovo su autobiografske priče, ove oba dvije knjige prve. A treća će biti priče za djecu. Baš onako, i mislim da ću nazvat ajmo pričat gluposti. I bit će tu svakakve gluposti, ali zanimljivo djeci, to sam od svojih unuka. S njima kad smo zajedno, onda mi pričamo gluposti. Baš ono pod navodne znakove pričamo kak se slon oženio za stonogu, kak joj kupio za poklon neki 50 pari cipela, pa jedan par nije dobio, pa su ostala bosa i tako. To su gluposti koje mi pričamo i to djeci je zanimljivo. I onda kad mama i tata kažu a mi ćemo vam pričat, kaže vi ne znate pričat gluposti ko baka. Baka najbolje zna pričat gluposti. Etnologinja iz Virovitičkog muzeja vas je nedavno pozvala da sudjelujete u 2 radionice kako bi se zapravo mladi Virovitičani i Virovitičanke upoznali sa mikeškim jezikom. Vi ste za to pripremila i jedan materijal, pa bi bilo zgodno da ga i mi čujemo i naši slušatelji. Evo može, Mikeši i Mikeške. Ja vam nisam rođena Mikeška, ali ja ću vam sad divant, onak kak se njegda divanlo kad sam bila mala curca. Onda nije bilo lefutrike, radija i televizije, a bome ni avta. Moj otata je imao kola s drvenim točkovima s kojima se vozio, ak je njekad nekud morao ići. Ili dovest brašna i šrota iz mlina iz Sopolja, ili odvest koščice od valjanki u Olajnicu. Onda je uprego koblu Olgu u kola, metnio ponjavu prek daske za sjest, a ja sam se morala držat za ljevču kad sam se s njim čela vozt, da me ne istrese kad jače potera koblu preko rupa po putu. Otata nije šćao prezat koblu za makar šta, pa smo njegda morali ići cipelcugom ili biciklinom. Danas idemo u Virovticu, rekla je mama. Ispekla je za fruštuk babe, od kojih smo si malo i ponesle u Pinklno. Imali smo biciklina koji se zvao Rog. Ja sam mislila da se tak zove zato što je imao kormana, ko rašireni rogovi od naše becike. Sam što je imao još i brenzu ispod desnog roga. S njim smo išli preko Sopolja u Virovticu. Dok je mama kormanirala, ja sam sjedla od otraga na sicu, a noge su mi se šlajfale po drumu. Najprije smo ošle na vašar. Tu sam vidjela 2 Mikešađe divane. Onaj s lulom među zubima prodavo je brava i nudio onom drugom. Pogađali su se za njeg i lupali jedan drugom dlanom u dlan toliko jako, pa jednom ispoše šir, a onom drugom lula iz zubiju. Oko stočne vage bilo je svakakvog andraminja i tu je pravio reda jedan čovjek u anjcugu s cvikerima na nosu. Imao je veliki prištafl i kupio je maltu. Kirijaši, kočijaši i virovtički paori pogađali su se za koble, konje, ždrebat, prasce i telce, isto tak udarajući se dlanovima. A kak je to završilo, nek sam Bog dragi zna. Od vašara do korza gazili smo toplu prašnu do koljena kroz malu ličku i za frtalj sata smo došli do dućana u gradu. Na njihovim vratima stajali su kalfe i zvali mušterije da uniđu i kuljko tuljko, makar nješt kupe od njih. Po korzu su se šetale virovtičke frajle. Nosle su čipkaste rukavce i šešira ispod kojeg je od ostraga virla futa, a na čelu sitne velne. Prek jedne ruke su nosle tašku, a u drugoj sladoleda u fišeku. Kod Arbanaske je mama kupla 1,3 metra frtalja cica za fertune. Onda smo ošle kod Veselog u dućan, gdje je kupla nekoliko maca fizla i oblizeka, koje nisam smila odmah jest, nek istom onda kad dođemo doma. Pred tim dućanom sam vidjela još jednu frajlu, koja je bila drukčija od oni na korzu. Zvali su je frajla Matilda. Njezne rukavce su bile ofucane, a iz šlapa su je firle musave poderane štrimfle. Na ramenu joj je sjedla mačka s kojom je furta mježdi vanla. Već je bilo i vreme za užnu, pa smo mama i ja sjele pod lipu kraj pumpe s vodom u malom parku i otvorile našega Pinklna.
Naše babe su sad bile još bolje za jest nego ujutro, a mirišle su bolje od onih kobasica koje su pekli na vašaru. Jako lijepo i interesantno. Gospođa Antonija, kako djeca reagiraju kada vi evo pročitate na ovom zapravo zaboravljenom jeziku, starom, autohtonom, virovitičkom, ovako nešto? Dakle, lijepa je i priča, ali je i vrlo interesantan jezik. Djeci je zanimljivo, oni se smiju tome, ali oni dosta tih riječi ne razumiju. A radionica je bila pripremljena na taj način, naša etnologinja Jasmina se je dobro potrudila oko toga. Sastavila je od tih učenika dvije grupe, dva tima koji su se takmičili jedan protiv drugoga. Te riječi koje su ovdje nerazumne djeci, ona je izvadila na papir. I kao kviz je napravila. I onda su jedni drugima su grupa ova zada riječ, recimo štrimfle, onima šta znači štrimfle. Sad, ta djeca ako znaju, dobili su 10 bodova, ako ne znaju da traže pomoć od mene, onda ja njima malo to pojasnim, ali im još uvijek ne kažem šta to znači. Izuzetno volite raditi sa mladima, kažete odrasli su zločesti. Da mladi ljudi su dobri i dragi ljudi i s njima se može surađivati, a stariji su čast iznimka, ne mogu reći to za sve, znaju biti zlobni, zavidni ako neko u nečemu napreduje, ako neko nešto radi, onda je teško sa njima, a mladi su, njima je to sve zanimljivo, oni žele pomoć ako mogu. Evo, prilikom izdavanja moje prve knjige ja sam na puno vrata kucala i bilo mi je jako teško se probiti, ali eto ta naša mlada etnologinja Jasmina koja ima djevojčicu od 3-4 godine, ona je meni prva pomogla. Ona je prva uzela taj moj rad i pročitala ga, dala si je toliko vremena da si je pročitala i ona mi prva pomogla. Onda su mi iz županije mladi ljudi, dvoje mladih ljudi, isto pomogli da sam ja s tom knjigom išla u Zagreb na sajam županijski. Sad kad je bio problem... Znači, na vašem putu se uglavnom susrećete i ostvarujete jako dobru suradnju sa mladim ljudima. Kako ste se odlučila za glumu? Evo, glumila ste na Fedori, u divadelnoj grupi, u češkoj besedi. Zbog čega zapravo i učite češki jezik? Da. Kako sam se odlučila na glumu? Pa to je bilo ono čisto iz nekakve igrarije, a još kao dijete sam u nekakvoj dramskoj skupini nekakvog Trotlička glumila na pozornici, uvijek je to meni bilo zanimljivo. A ovo jako mi je lijepo jer tu su pretežno mladi ljudi i oni mene prihvaćaju, oni mene doživljavaju kao sebi ravnima, oni mene ne podcjenjuju, ne ponižavaju me, što ja imam puno godina, čak nekad kažu da je i moje iskustvo važno za nekakav savjet dat. Lijepo mi je, kažu, iza kulisa je najljepše. Je zaista ono druženje kad smo mi imali nekakvi zajednički projekt sa 7 gradova u tom jednom kazališnom komadu, pa je to bilo nas puno. To je meni tak bilo lijepo prije nego se izlazi na pozornicu. To su predivni osjećaji i trenuci. Otkrila sam iz našeg razgovora da bi vi zapravo, kada bi vas pozvali, vrlo rado nešto odglumila i ovdje u Virovitičkom kazalištu. Ma bi, samo ja mislim da sam ja već u tim godinama da me više niko ne želi od njih A ne, pa možda neku ulogu evo vaše, koja bi bila ovako zgodna za vaše godine. Jeste li razmišljali, gospođa Antonija, da vi osnujete možda vlastito amatersko kazalište? Manje neko. Ma ne, nisam o tome razmišljala, ne bih ja to. Puno odricanja bi to tražilo, ali ovako ključice negdje gdje se to radi, to mi odgovara. Jer imam puno još imam obaveza, nije to sam to, treba još malo i jezik neki naučiti, treba naučiti engleski, kad ne znaš engleski ne možeš po svijetu putovati, a ja volim putovati po svijetu. Evo, u mirovini ste, koliko smo rekli, 12 godina. 12 godina, da. Jeste li razmišljali možda i jednog trenutka
da ste možda promašila svoju životnu profesiju? Da, jesam. Ja volim pjevati, ja jako volim pjevati. Kažu mi da imam lijepi glas kad pjevam, kad govorim onda imam krupni glas. A jako volim pjevati, volim glumiti, sve bi ja to promijenila. Pišete? Da. Učite jezike, evo ovdje su riječnici, vidim, mađarski, češki i njemački. Gotovo nevjerojatno. I engleski. Da. Pa zašto sad recimo kad toliko? mi je to tako jako zanimljivo. Ide u Mađarsku, mama zna moja mađarski, onda od nje učim i onda sam si kupila još i taj riječnik da mogu još neke riječi malo, jer kad nje ne bude, ko će me više to naučiti? Dobro. Da. A njemački učim od djece, od unuka svojih koji su u Austriji, a engleski unuci svi znaju engleski, pa moram i engleski znati. A je za putovanja. Češki moram znati radi tog kazališta, radi te glume. Vidim ovdje na stolu i računalo. Da. O da. Pa mislim da danas ko ne zna sa računalom radi, da taj je nepismen. Dobro, a da li tako razmišljaju i evo vaše prijateljice vaših godina? Sigurna sam da one niti desetinu nemaju tih aktivnosti koje vi imate. Pa nemaju i ja zapravo sa generacijom mojom rijetko je osoba sa kojima mogu naći neku temu zajedničku. Jer ja ne volim pričati o doktorima, samo o kuhanju, meni to nije zanimljivo. Više zanimljivo ići nešto odglumiti, nešto nešto na Facebooku i na Fejsu sam i gledat šta tamo djeca rade, pa nešto novo otkrivat, ne? Kuhanje, skuham, pojede se i nema ništa od toga. Šta ćemo o tome pričati? Volite li kuhat? Ne baš, ne volim, kuham sam kad moram. Da, ne. Putovanje je posebna priča. Vidim da se sva raznježite kada smo spomenuli Indiju, Keniju, Tanzaniju, Zanzibar. Da, bila sam i u Australiji, bila sam u Venezueli, bila sam u Izraeljem, bilo moje prvo putovanje, Jeruzalem, Betlehem, to mi je bilo moje prvo putovanje koje mi je učvrstilo vjeru. I onda sam krenula i svake godine putujem, ak ne 2 puta, ali bar 1 put na neko daleko putovanje. 1 7 3 8 Učim cijeli život.